ایوار باش تماشاوان دلال ایوار باش حسکرن چند و کلتورا گله کرد ایوار باش کردن آناتولیه سلاف و ریز جبو و گشت کن را بخیر هاتن سر واشانا چرپل مدیا و برنامه ما دنگ و رنگ آناتولیه امیرو دیسا ایواره که لبا و مالا میوانن ایرو دیسا میوانه که من هنجاهیه که نوح اتش تو بخیراتی نه خیره دا بی اسماس کرم که به قرطایی خه به ناسین جبو تماشاوانن ما که نوح اتش کیه کرم که از سال 1948 لگند خلق جور امفیرت بینی گره دایی قولیه لور هات مدونه دبستانا سفتم لوی داره لگند خلاص کر پاشه جبو دبستانا ناوین و لیسه ان شو مقونیه لقونیه من لیسان بازرگانیه خلاص کر yani مکتب ناوین ارتا و قرجی من خلاص کر لیسانه پاشه از وگریام هاتم گند سال 1907 والی کاریا برای خواه دو برای من میگه آلمانی بون حسن آتش سالی آتش حسن رحمتی بون رحمه خود لیبه سالی خوشه حرمت خجرت شنم اوین آلمانی بون وانا والی کاریا میکرن من ویزا خواندنا بلند هاتم آلمانیا جارا اول جارا پیشه از سال 1907 لما ایلونه هاتم ویتنه تبر راجی درباس بم لگنده کی باجاره کی بچوک ناوخ ایزرلون بو لور من 4 ماه قرصا آلمانی دید جواب شده من بار کر از چوم قنصنازه تا جیه گیدم حدود İsviçre, Konstans, bajaraki ser her du velata de. Çuma vura. Lura havale min ji dil û can rahmetî Mehmet Özxan. Ew salekê di ber min hatû bu Almanya. Ew li wir bû. Lura kar dikir. Çûme bavî sahiya wî da ev ber min hatibû. Sahiya wî da me lewî dere Kurdên Kurdistaniyê nas kirin. Yani Kurdên Dersimê, Kurdên Elezîzê, Kurdên Qerekörsê şexsen weng nas kirin li we derna. Wana li wira hene xwandibûn, hen karkar bûn. Wan rebûnê heval destpêka karê siyasî li wir me dest pê kir. Vê çaxê li Almanyê û li Ewropê rêxistinê Kurda hebûn. Wekî KSS, Aksa, wana rêxistinên Telebê Kurdistanê bûn. Ji xêrê wê jî rêxistinên dije bûn wekî Hevra, Bahos, Paşê Brûsk, gelek organîzasyon çêbûn. Em tevve ve karana bûn yedin. Me dest bi karê siyasî komeletî kir, komele me ava kirin. Paşê ez ji Konstansê derketim hatim bajara Heidelbergê li wê derê li üniversite muqayida xwe kir. Me dest bi karê üniversite kir lê ji xwandinê bêtir me karê siyasî dikir. Komela ava kirin, şevên Newrozê çêke, konferansê çêkin ser Kurdistanê, ser Pirsa Kurdî, ser piştgiriya Kurdistanê. Yani jiyana me pirtir li ser kar û barê siyasî bû. Me li hema li her bajarekî Ewropayê komeleyê Kurdistanê çêbûn. Ev komelana paşê sala 1907 niha li Frankfurtê Federasyona Komeleyên Karkerên Kurdistanê ava kirin, Komkar. Tu wir da jî bi sala me kar kir. Heta nî salê heştê lê xwandin me li hêlekê cîşt xwandina üniversiteyê. Bi derengê ket me xwandin minik cîşt li wê derê. Heta salê heştê destpêka heştê tu jî dizanî mewîyê dostê xwe ew dizanîn. Sistema sosyalîst, welatê sosyalîst me dizanîn. Li salê heştê piştî salê pêşiyê 1908
سیستم سوسیالیزم که کریزه که مزن و کریزه تاثیر آخر سر شخصاجی سر رخصتناجی بون بن و تاثیره دا اجی کار کمره دا سیاسی دا پروستیا مدست خرج کار کمره کشاند مخواست که هر خواندن وقت دوام کن از چون باجار اولدنبورگه باجار اولدنبورگه دوست دست به خواندن بلند کرد و چاقه باشک نو l'université Fabibou n'avait eu باشیجی پداگوژیا ناف کلتورا مخلور قاید کرد سالک ناج من لابد داره مکتبا خلاص کرد چونکی امتحانه کم بره کری لuniversité هایدلبرگ اوجی قبول بون من لابد سالک داره خلاص کرد دیپلوم ساند از چوم لبرمنه دکار وزارت سوسیال و کار دا کار دید 2 سال 3 سال ملور کار کرد پاشه به زواج من خانم من نه سرپیل افا مجبور من کار جور برده از هاتم ایالت راینلند فاسه هاتم ماینزه gerçi الماینزه پر ناجت yani demek ki Kürt şuda الماینزه جیم aynı وزارت سوسیال و کار دا کار دی 23 سالت وردم کار کرد حتی تقاعد بوینه اما وارن پرسا کار کردن باشه که سپاس مالا تاوا تماشاوان عزیز ایرو اونجی دزانن باجار ایزمره اگیز دور عالی بحر اگی ارتش چه بو حتی نا هاتی اشکره کرن دو کس جیان خرج دستای ما درباسی و یا میره را رحمت خودم با رحمت حق بیدی از وجه بینم زمان که جان از نات خازم ورم سر پرتوکن تا نویساندی دا پرسامن سفت دنا وشانن کم کرده پرتوکا تا یا یکیمین درکت تو در وای ولد بویی آمده کاری و پرتوکه دا تکشه زحمتی تین چونکه نوه پرتوکه ای چانا دولو کورتریه جبوه تنگ جمعه بحث بکه حوالا جی برگا پرتوکه دان سر اکرانه کرم که سپاس تو جی تو زانی وقتا هم ناو کوملا دا بونی تو کوملا دا پر جا رئیسانه جی کردستانه جه هر پارچه کردستانه ته جه هر باجا کردستانه باکور انسان تاتنا کوملا بخوازی نخوازی انسان لوی داره الخال خاطره هفت پرسید الخال خاطره پرسید جی بره پرسا یکم خالکی کدره یا وقتا که ما تو همش کرد آنادولی یعنی هم لقون یعنی یا تو کو کرد قونی هنه کرد آنادولی هنه ما تو گوش نه کی هاتنه ورا چما هاتنه او پرسانه هاتنه کرنه هم جناب وان پرسانه در نت کتنی من نت کاری برسه وکی بدنی جواب وکی بدنی تشتک موین اتزانی تنه او بو چونکه او پرسال با کرد آنادولی نه اکتوال بول گندا مقاله و نت کرد تشتک متزانی ما 6-7 کمتر 6-7 باوی خط زانیم یعنی 6-7 باوی مل لعنادولی ناوینه حکمت لگوره قراله جی هر باوی کی 3 سالی حساب کی 6-7 باو چت که 200 سالی زیده تره زمان کن ما وانگ خط داناسین متو 7 باوی کامل لورنی 6 باوی کامل آنادولی ناوینه اما tabi کرد نکن من خواست مثل هاو کل سر و تشنا بنویسیم برای کم نورمال کاره که ویسان دارم تو هر ورا بکال پیرارا دنکی هر ورا لیکولی نبکی امکان امنه چوینه تو نبون ایدن لفه داره چافکانی برف کرین چافکانی کجا هم بون یک اوروپی آلمانی یک لیکولیوان سیاح ایک چوینه گروک آلمانی ایک چونه ورا گریانه لسر وی داره نویساندنه وکی پیرو وکی همیلتون وکی ونسل وکی هیتروت اما چونه من حرمانه گرینه نویس وان من برف کرنه چافکانی یک او بون دو چافکانی ترکا کسی که لسر عشیره این کرده اسکان عشیره
nivîsine kitap nivîsine avana min peyda kirin. Çavkaniye Seymen jî Kurdên Kırşehirê, Konya'yê û Ankara'yê ekmile Avrupa ile Almanya nas dikirî. Yel bata havalet ta dostê te de ta nas. Dostê me et komara de me nas dikirî. Ev jî çavkaniyek bû. Yani navê gundê wan, navê eşîran, navê evkê wan. Hasarek em dirêj nekinî dest bin nivîsandina wê kir İç Anadolu Kürtleri. İç Anadolu Kürtleri, İç Anadolu coğrafyeke mezin e. Ne tane Konya, Ankara. Ama ez tirsiyam. Yani deredin nas netkirin. Va her se vilayetana, Kurdi her se vilayetana nas baş nas dikirin. Misal vana nefisi. İttivar da işte Tenavaruk'e çi heye Megoti İç Anadolu'da Kürt yerleşim bölgesi. Yabancı seyyah araştırmacıların kaleminde İç Anadolu Kürtleri. Kürtlerin İç Anadolu'ya iskanı. İç Anadolu'da Kürt aşiretleri. Nüfus avan, günde avan vesaire vesaire. Mevang devam kır. Nüfusant sala 1900 düdya min da komkare ve sale çap kır. Kitap. Hazar hev çap kırın. Paşa hazar hava kitaba bu şu da bana hazar ediş çap kırın. Yani 2000 jve Portuke komkare çap kırın ve belav kırın. Ama naha tüne, naha ne belav kırın tüne yani tava bir yani çapaka nu aktualize kırın falan na fikri? Ev hint bernamamı da ev tüne bernamamı da. Baş. Ama jixeri veji yani em veji beni ne tane va kitaba derket. Tepe ve kitabera çend sala şu va 1900 diyor derket. Paşa no da hafta kovara bir nebun derket. Edin kovara bir nebun şuna Portuka gert. Lekolin ser diroga Kurd Anadolu edin bir nebine dest bekir vicare. Her Kurdaki jüve haramana ser diroga wana ser avka wana nivsandın. Duera Portuka ruhat alakom 2000 çend bu 2003 bun çend bu. Portuka vi derket Orta Anadolu Kürtleri. Aviş çavkaniye ka heja bu. Paşa Portuke şoreş raşi derketin koçberên Kurd du cilt ev jî piranî ser Kurdê Anadolu'ya navîne jî. Yani loman daha ihtiyaç davar nakin pê hebe. Baş. Ez na em ketin nav hundire karobara Kurd Anadolu navîn ez dixwazim tiştekî taybet tişta pirsim. Keke tu gelek salan li Almanyayê dijî demeka dirêjî tu neçûyî welat tu li Ewropa bûyî li Almanya bûyî tu ji me re bikanî qurtayî behsa bîranîkirina xeye hîn tu netûbûyî Almanyayê bikî. Muzaffer pirsetecî pir guran in vallahi. Bîraniyeke min heye hema yani dirêj baş şala qut bikim şala dikanim ev bikim. Em li Konya telebenî terin ez biçûme Liseya Ticaretê Bazirganiyê Mehmet Özxan miqal kiribû rehmetê. Ew jî çû lîseyê. Hem sala hevin, hevala hevin ji dil û candan. Li gund jî paşa li Ewropê jî li Konya jî wen bûn. Wextek hat em ji ew jî ez jî em ji mektebê bêzar bûnê. Ez diçûm sinifa dudiya, ew jî lebam sinifa dudiya bû. Ji ku de hate ser me ve hatme werin mektebê jî bînin em birevin herin İstanbulê. Evine İstanbul'e meşhur bu gotin her de İstanbul'e kar ve İstanbul'e ziyare. Her çeşitli bir heye. Hayala artistik gitti daha. Men rozaki bir yara hada men ro çanta ha bağla ha parafkın top kırın diziki. Yani nada kasa gündüme dicil lan lavrana. Am tabi wantemeni, havratemeni. Hem diziki rally kır. Hem ravyoni me mektep ter kır. Hem Tiraneli nişin İstanbul'e. Yani İstanbul'e halaki memoy levedere bu. Avlur tuşali. Hasan'e avke. Hasan Ataman'a rahmetlik. Hasan Fatimi'me hem şunu cemvi.
خاله محموده حسن هم کرد میوان هم جا میوانی حسن رو گو هم و روین هات مکتب جوش هم سوا کار خبات هاتی سموله حسن پی راضی نبود اما مگو مجیک مکتب جوشتی ایدن هم و نگرن وگر تونه من دست فکر هم چونی لکار گرینی هم دو چونی تابع همه هین قونی هاتی همه منا گندیانی کنج من جای مجله ممزد که تو جانی که همش گنده هاتنی هم که هاتنی کار جی کم تا چونی جی که کار من لیسه تجارت خواندی ساتش رکلام هم تا چونی مازه او کنجا ترفوشن من تو ساتش المان لازم نوشتم من او خواندی محاسبه تزان من نظام چکیت زن ما کار هین ندی لحسن تو گو ازل او تو پلاخ فیرماسی شغلی تو گو تو محاسبه بیرو شد ازش در کار کی ببینیم پر نه چون یعنی 10-15 روز چون tabi malbate me pê hesyanekam tune nikame rivînî lêgerîna pirskirina vir da wê paşê yekî şik birî gotiye yaw Hesen xale Mehmet hîl İstanbulê belkî vana xal Hesen girtiwe çû bavê Mehmet ji Hesen re telefon dikin firma Hesen re bi Hesen re tu bê lawê min ba tek dişinî bişine ku naşinî ez ê xwînê te berdim Cezaki giran. Cezaki giran. Em êvarê em hatin mal Hesen got hazirî xwe bikin sada ez ê pem xerêj li otobûsê siyar kim hûnek herin vegerdin hûnek her di welatê xwe herin qonî lo Hesen kem her nîş tu fêra xwe tune sir û derbas bî em zadit sinifê de manî kem her nîş em narin mektebê yani imkan tune na Hesen pê nekir wê êvarê Hesen gavekî ji mal derket kêdin çû qahweyek û çû derekî îşekî xewe bû ki Hesen çik ji mal derket me mirov ji ba Hesen jî rivinî me bawle xayînan em ji ba wî jî riviyanî em çûnî Sîrkeciyê me çûnî oteleke en erzan me dî li wir me avade girt em raketin yani bi nîvê şevê dev saet du siyê swêne Hesen hatiye mal mezkerîkem tune nî ê wala wî got vana ji ba min jî rivîn bawle me jî tune dîketî tereddûtê şûpe gotiye dan vana çûn vana her ne ku vana en nêzik semta Sîrkecî heye her li wir ya li qawekî li otelekî ez ê herim li vana bigerim ê li wir jî zatî 5-6 otelî hene ya tune hat bi otel gerî me mezkir bi şev nîvê şevê saet du çûn ki yekî li derê xist me derve kir ku Hesen e em rakirinî bawle me jî top kirin em birnî ez vê cara ez we bernat me birnî xerêj em li otobûsê siyar kirinî êdî em vegerîn Okey. û nebûn karker jî û nebûn artîst jî li Stenbolê na tiştek dest me neket em por poşman vegerîn hatinî qonê evin ye çîn ji me derketin bavê Memey rehmetlik bi biraya min ve Sêlîvan ber me hatin bergin de me hatin em ji xêrê ceynan heme Hacı Alê rehmetlik işte bavê Memey em helkişanî ser hewkê gire eletî de lewê dere şîret hilmet kir got yarin dewin çûn dust xayî ve hew ve tave kiran ê paşê ve çir kiran ve paşê kincê xê bivirtan ha ku ew tave kir ve paşê çir kiran te evkî ve paşê jî ve xeber rûştan êdin em ê derg nakînin ki tevê çi em ê teemûl dikin derg nakînî peve new mekteb jî em wê salê sinifê de manî paşê hemê wan birê min gotin neyse hûn tên got ki mekteb tatil bûn bi hevala xwe ve hûnê werne got ya me hatinî gund em ê vê carê li gund jî fedî dikirînî dernakevin derve ki terî derekê ki yek rast me te jin rast me te vê ek rivî vana ne qurbana dak bave xewin rivîne çûne Stenbolê nizam çir bûne ve xeşaş kir û nizam ve xeşaş romanmet kirin em ê fedî dikirin her dam cematan hasilek em dirêj nekin ew sala wen bacera wen li me herimî mekteb jî salek em sinifê de manî derdên salê me çû dewam kir mekteba ê baş e mala te spas ji bo biranîna te keke kuwera bîrnebûnê di newroza sala 1970 da li Almanyê dest bi veşana xwe kir
تو جی د تسبیک دا دناف کارو باره کوارا بیرنبونه دا بویی تا بخب مل دا وی کاری تو لی خودو درکتی مجی هفدو ناوی کاری تا تسبیک آوی کاری تا هفدو ناس کرد اجوالات و ناتو بوم از دخوازم تو تماشاوانن مرا بحثا بقرتایی بحثا کلاجانا دسبیکا کوارا بیرنبونه بکی جالی خدا تا چاوا دید والله او yani inisiyatifa vikari Hacı bu. Tüjü düzeni Hacı Erdoğan. İnisiyatifa av ki Hacı bu avkara. Paşe çend kes şüme işte tüjü tabi hem bile Duisburg'e civinek dudu çekirin ne? Duisburg'e. Eri. Ha, lavi dere me bir yarda kam kovara gider. Heyecan da mezun hep merre. Ama cana sırf ömre khana Kurdi benefsin. Zamanı dahi ki zamanı ha benefsin. Av heyecan da mezun. Av misyon da mezun aji. Diyor ki Kurdi Anadolu navin de cana yekem Kurdi Anadolu navin kovara gider khana zrave kurmanciya khap Viye havale zazaki tizanı ne aksara ince metone bu xilkat çiki. Ne ders peki da? Eri, tuna bu ders peki. Meta bu kurmanca mı gider xini? Hatta ete biramın seyfi meme xalikan de gotun ya am kurmancın nizani. Yani kim benefsindi? Hem ne çünkü kursa. Düsa az le Almanya çünkü kursa zemin yani. Konstaz tanki me hukriye zamana kul. Ya meme xalikan ve Seyfi Doğan mıgu çava xabıgın benefsin. Kurmancıya kumpe dentkin çiğ van benefsin. Yani ev gora gramatike rastan ne rastan ne mühime. Bunu kurmancı tuzan ne? Kurmancı denci dikine. Kıçın tuzanı çın dentki van benefsin. Yani min bixaji kurmancıya kemmey van gatı despek edan perfect tünev. Ama me xirat kir. Me despek kir xan. Az be perşad bum. Yani zamane kampi mezin buni zamane dog bave me cara sifte pe kovara ki ame derte khani yani ev şahi ke pra mezin bu paşa haval dorama zede bun ampe hin şabuni çavra ke mezin bu hraji kurmancık bare praniye kovara Türkiye bu kurmancı kem bu paşa düz zamani bu naji tanıp kurmancı dert kafe او سربلندی کشمرا سر اری باش تماشاوانان دلال گلک پیام جمراتن گلک مساج دنیفسینن ل از ببورینن جبو فرمات برنامه ما وسای از نکنم برسوا و بدم که نخجی چند پرسنه مزگن وقت ما بو از که نهرا پیشکش بگم و برسوا بده که از ورم سرکه پرتوکاتای کمین درکت واشانا بیرنبون دست بیکر به وک موتره کی دمشه اما تن سال 2000 کتاباتای دویمین دنا واشانن دنگ دا لی استانبول درکت فدرال çözüm بلژیکا اسپانیا ترکیه نو پرتوکه حوالا دا سر اکران برک ثروت تو چه خانزی جمرا بیجی والا ثروت işte زیاده کم بین تو نه ناویزات سر ها yani çareseriya federali ev jiboy Pırsa sistema federali ne tane jiboy sistema ne tane jiboy çareseriya pırsa ne tabi haye Almanya ji sistema federali he ev sistema ben bisarihe ama pır cara jiboy çareser kirna pırsa ne tabi ji ev buyem minak mesela le Belçika'ya sistema federali çekirne li Belçika'ya dün millet hebun. Dün millet de sereke. Yek Valon, yek ji Flaman. Valon Fransi. Zamanı Fransi'den tkine. Ve eslaha Fransızın. Flaman ji lehçeke zamanı Hollandiye. Büyü zamanıdan tkine. Ama Flaman serdest bun. Valon ji minik bindeş bun. خیلی وان هر دو ملتانه آلمانجی همه لور یعنی هجمار آلمان کم هندکه اما در سال هفته دست بکرد در واسه سیستم فدرالی بود سیستم فدرالی ریل بر چهار سرکن آبی پرسیجیدین سه زمان بود زمان رسمی و بروکسل و در ناجی
بسری خانه اوجی بسری خانه کسی که بخواد لبروکسل ببه مامور او مجبور هوا سه زمان بزنه که یعنی آرمانجا تا وی کتابه وی لکولونه بگی وقت کتاب بلاو بگی آرمانجا تا اگ بو یعنی رونایی که بدی پرسا کردی ما کردن ما روشنبیر ما بخوینن لبلچقا لإسپانیا روش چاوایا لگوروه دخوازه خب پیش تا ببن یعنی آرمانجا تا او بو آرمانجا من او بو از هاجی توی باوری دامه سیستم فدرالی لترکیه سیستم که ideal acı bu çaresel kırna pırsa Kurdi. Çünkü Kurd ne tane Kurdistan'a Bakur'un. Kurdi Bakur yani ben milyonan Kurd le Rojavay Anatolia'na, le İstanbul'na, le İzmir'na, le Ankara'na, le Konya'na yani nive nüfusu Kurd'a le haram edinin. Jove hele da jigaker sistema ke tavai sistema ke federal le Türkiye be çekirin ve çağı Kurdin ne tane Kurdistan lurji eyalata ki Kurdistan ya çebi be Kurdin prani lüve cihane ama cihedici kampenik eyalata Anatolia navin Kurdin lüve dereci zaman evan kültür evan alır civar be alır avji kıymet be derfet be yani sistem ekabısa ditin amın şartı Türkiye pırm evke güncave. Çünkü Revşa Kurdistan'a Başur, Rojhelat o Rojava Revşa Bakur ve ne aynine. Kurdin Urahin Prani Kurdistan'a. Başa. Çünkü az tamam havalen dixwazin lekolun ser sistema federali bikin Belçika û İspanya modelên wan bibînin ew pirtûka keke nû hej weşanan dengê da derketiyê dikanin ser dengê peyda bikin. Ez warim ser pirtûka din keke can bername me nêzî nîv saet bû dema me kêm dibe em gerek tengê gaveke bavînî bername te ye sêyemîn di sala dew du duyan da di nav weşanan apekê da derketiye tu ji me re tengê ji behsa bikî hevalên jenerîkê ma hevalna eke pirtûkê hûn ser ekranê kiremaxe erê tamam tayek por li ser weşan erê kirin tayek por ewkin nivîsa ewkin pirtûka kurmacî vê re dibin kurteçerok kurteçerok yani ama zimanî me em ê vê re bin hekat hikayen hekatin ew hekatana zaten berê kovara birnebûnê da hatine çapkirin hejmara şeyda hatine çekirin paşê me ew kire kitap ê baş tu ji me re ê baş keke tu ji me re ji vê Portugî re bêşeke bixwînî ê baş e wexta me kêm e keremaxe kerem ke parçekî Kurtan nizam vakt teretike dur pernivin. Nîv saeta me derbas bû 15 deqe me man. Baş. Ez ê lez bikim. Rûkeniya parsek navê hekatê. Komek xortên cahîl kûçikên mehellê li xwe gihandibûn hev û ew kişe parsek dikirin. Dengê kişe xortan ewta kûçikan bi ziqaq û meydanan da bilind tebû. Ki dizana va cara çenda bû ku kûçik dihatin parsek yê ku ji hêla xwe kûçik ji parastinê hûkirî bi tecrübe bû. Koma xortan û keriyê kûçikan li pey û tûrê parsekiyê ser mil wî bi şiva xwe ya ku bi dirêjiya viqasî bejna mêrekî pê xet û parast. Wî şiv bi destê rastê ji hêla rastê de berveya çepê weng band dikir taya bû got ewî paş xeva tirpan dike. Wî avayî kûçik vixasî du sê gavan ji wî dûr diban û nediwêrîn ku herin ser wî. Tund nîşanên tirsê li wî xuya nedikirin. Ew rihet bi gavên giran pirêda diçû. Pirêda parsek rastek galekî hat. Gal li ber dîwarekî rûniştibû bi berxe ketîbû. Parsek hat li ber wî dawestî. Bi dawestîna wî ve xort û kûçik jî li pê wî dawestîn bêdeng man.
کوچک چند گاوان دوری وی بشکل که خلقکی کتن خورچی هیلاوان دل خورچی هیلاوان سر چوکان رونشتن تا بگوت آوی گوت دن سر صحبت پارسک و قاله یان جیوانا نابره که دانه شر خواه و پارسک پر روکنی پر روی اگی بکن جقاله را گوت خالو چاقا تبخیر به و چه حاله تو چما فقاس بخواه کتی ما چه بویه دنیا خراب بویه قاله سره خبر و جور هنمه گوتیه قد پرس مکه درد من درده که گرانه این منا بار سویانه بره از زنگینه وی گندی بوم و به من را دگوتن میره پران ین مینا تا ندویرین که تیلا مرا درباز ببین و سلاوه که بدت بین ناجی تو کسی کریا خنا که به من را دنگ بکن ازی به حویسا سلاوه که مامه چه بو جاورین جنکی دا بو از جدرک نچه زویجیم زاروکن لمن پیدا بون خدای وانا نکه دریه دجمنان یک جیکی هواتر بو وان تو کار نکرن سرداجی به دز و خمار بازان و بونه حوال هر یکی جهیلا خدا مال و ملک من دزین و تالان کرن دوه شوره وان تخت تاج من ورگراندن از به دو و ریان گهاندم هرده از مام لبر دوارن قاله کسره که کورکشاند و دوران روی پارسک مسکر و گوت حال تاجی نتو حال لازی مستکمه دیساجی روی تی بکندن من فهم نکر سر و چیه پارسک لکاله وگراند و گوت و ساعته کوانیا و مال هان گوت که حتی دیو تجی گندم دامن از پی شابم من هزار دعا لیکرن روکانیا من جوه داته آنها جی که من گود دو سر حکاتا ورگرینا تخت تاجه تا چه دراوان بکن از جاره گدین شابم توی ببیجی چما من خب خرا گود خودیه که از نبوم خودیه تخت تاج اگر هبویا تخت تاجه که من گمانده هبویا که من اوی واندا بکرانا هنگی ازه بکتم حالته قاله سره خبا کریه و بدنگ ماه ویتو بر خدا تپلت گوتیه چاوه دولمندیه جی و ین خزانیه جی گور ببین پارسک خاطر خواست دودار ره خورت و کوچک به هبر رابون دانه دووی کشه خورتان عوتا کوچکان دی سال زقاق و میدانان بلاو بلند و بلاو دکن سپاس که کشم گلک باش بو که ام تنگ متوستان دی اما ام بردام کنی پرتوکاتای چهارمین د سال 2010 چهاران دا دیسا د نو واشان نا پکه دا درکت و پرتوکا دا تدجیان احمد علی نویساندیه زحمتیان بیوگرافی نویساندن گلکن تا چند بسرکتی چما احمد علی به قرطایی ونگ به 2 دقیقه مرا اشکره بگی 2 دقیقه همیشه نوی در نکرد احمد علی کرده که انادولی نوینه گنده گرمی که سر قضا قلیه وای جیران گنده مه یعنی خلق آقا بسر عبا گنده گرمی که احمد سال هفته احمد چی باور دکم سال هفته حتی آلمانیه من احمد کمکاره ده ناس کرد کماله کارکارین کردستان ده ناس کرد رند نزدیک و مهرده ناس کرد لپاش جی از بومه اینشته احمد زاوه وانا یعنی خانما میشه قصه باجاقه برازی احمده احمد ده صحبت ده تاو که تم تگو کسک تونه که حیاتم بنفسینه جیانا من بنفسینه ویش جنه که آلمانه که احمد ناس تکری احمد تن جواره قالا حیات جیانا خط تکری جنه که جی حیرت تکری گوتی چه جیانا که انترسانده یا گوتی احمد جیانا که بنفسینه بدن نفساندن احمد جی لنفسکاره که تگاره یکی تگاره که نفسایی بنفسینه کاشی گو پی ناکه پی تکننه دل دو تخجی یا خوی خانده جی کسی لی خود دلغی نکری پاش از emekli bum روکی به احمد و دوسم اوان صحبت کرد دوسم پر ساعت سروی مجاره
هم بقول أحمد تمام وارا كاز حكوته تبنشت ما داس بكر أحمد قال كر من نوت هينان من جانا أحمد جدابه وي بكرمانجي من نفسان من شرط قلت مغازي بكرمانجي بنفسين تركي نه كرمانجي من نفسان كرمانجي ويجي من مگو همه وگرین آلمانی لی یکی آلمانه که کفی آلمانی رندسانه کرمانجی رندسانه پترا شاشماس جنا کردکی میه ترجمان کردیه ویج باشه ویج وگران دا زمان آلمانی پر زمان درکت اپکی او چاپ کرن حکات وای yani biyografi nivîsandin karek gelek zehmet tu bi ser ketî em bi te serbelindin hem Kurdî heye hem Almanî heye Kurd ya Almanî ez carek bidim ser ekranê hevalên li welatan zimanê Almanî dikanin li ser weşanên Avra Edition dikanin dilê wan bixwaze jiyana Ehmed nas bikin dikanin ji wir bixwînin Keke Portukata tiştekî dibijî ser vê Portukê? Ya biyografi yani beşekî literatûrê ama biyografi rindiyeke xehe ji Kurdî biyografi him tu dî nas û civakê didî nasandin yani ku tu biyografiya xwe nivîsî tu civaka xwe jî didî nasandin him şexsekî didî nasandin civaka xwe didî nasandin bo wê jî ew ke tiştekî giring her werin pirtûka din dawî em Portukata pêncemîn te bi nivîsên per nav weşanan apeke de dîsa derketiye ser wê tu ji me re tenge behsa wî Portukê bike nivîsên per ew nivîsên ku te malperên Kurdên Anadoliyê navîn da te bîrnebûnê da nivîsandine wekî mexale pêkhenî bîranîn her wekî din yên nivîsên cûr bi cûr in yani ew nivîsana min berev kirin bu ewana tu nav bîrnebûnê da ya jî nav malpera de ê wenda bibin ewana berev kirin kirine kitabekê da çape yani Portukeke bi nezerê min Portukeke ji alî zimên da jî baş e civaka me jî dide nasin herf edetê me pirtê de hene yani zewacin rawin rûniştinin lîstikên zemanî berene ji wê hêle de Portukeke folklora me jî tê de pire giraniye folklora me jî tê de heye min nexwast ke ew nivîsana ti malpera de wenda bibin girek kitap weşandin baş bît mala tava te agahdariga gelek baş da ser Portukên xwe keke ez na çend pirsek qurt işte bikim gelek mesaj hatine lê ez dixwazim Doktor Hayrettin Güven pirsek kiribû dibêje çima em wek Kurdan Anatoliyê navîn Portukan kêm dinivîsînin bi qurtayî tu vê bersive bidî ya ma jî ek nanivîsin ma ji wan re pirske ez tu nivîsin yani her yani li gor te çima nanivîsin yani nivîsandina Portukên bi Kurdî zehmetî xwe jî hene yani millet insanek bixwaze bi Kurdî binivîsine derek ji zimanê xwe ji kokê xwe ji edebiyata Kurdî ji hewkê xwe hez bike derek bixwaze xwe nas bike çünkü nivîsandina bi Kurdî ser jiyana Kurdên Anadoliyê navîn ser jiyana şexsê Kurdên Anadoliyê navîn xwe nasîne jî tu xwe jî xwe orada nas dikî zimanê xwe nas dikî ji wê hêle ve nebê edet pir ama va salê dawî ew ka şikest jî yani gelek Kurdên Anadoliyê navîn bi Kurdî dinivîsine tu kovara bîrnebûnê da hena ji wan Portuk derxistine mesela Portukê helbeste me bi xelîkan derketiye Portukê mehtabê derket bi Kurdî yani Kurdên Anadoliyê navîn dest pê kirine yani pêderpê tê ama dil dixwaze ku hîn zêde bibin
اوجی گردایی شخصه yani tanki. Yani bir nebune ji boy ve dertexni ji bona ku Kurdên Anadoluyê navîn nivîskare wan di bir nebûnê da ne kitap carekê kitap nivîsandin belkî zehmet e belkî millet insan bitirse bêro ez çi kitabekê binivîsim me baş dibe pir dirêj e ama tu bir nebûnê de tu dikarî meqaleke bi Kurdî binivîsînî tatin me hema pir anî ji me tu bir nebûnê de Kurdî nivîsandin evîsî pêşna bir ne öyle eri rast me zimana xwe di bîrnebûn bû ekol bû dibistaneke me dor da Kurdî em bi Kurdî hîn bûnî rast e ya her ki me nivîsî me jî pêş te çû her ki me nivîsî cesareta me jî pêş te çû me hez kir kem binivîsînî zêde baş e keke pirsek din heye ji İsviçre Yusuf Yeşilöz peyamek ji min re şandê du keke neh bipirse qa tu kulam ji gotine Cikî ma were wî alî kulturê jî cikî dema te da di nav ciwana da kîjan kilam kîjan stran dihatin hezkirin we di nav ev da digot Vallahi kılamaka ki yani kan beni çarpın evkevan biramı da mayı menavcaki derki de nivisi bu. Lemaktave menav kulamak bu. Lemaktave sınıfa sisiye da ticaret lisesi mektabe tatil bebe ve çağa derse paşe herkesi tiştek kat kır kart. Et sırayımı da ji Türkiye'ki destek kaynağı bir mamustana gut bu mamustama nuhateş kurmancı kullanma gibi istiyor. Vaa az harda da çuma xare fadi tükme av tükme ya bana ne terkand herkes ki go isteriz. Ya bugün yajim mizi çağrı nakit bir amda mav yani ne per. Az per kullanma nizanım yani az bercinak. Av çağrı naj çu Liser bire liser bi İre devla desta ketebi İre xeleketiye ser pisire haydi ve bu yani çağırım sana da bu belki de yani zaten İyi baş Yusuf Yeşilöz ma bıstırayım ma Avustralya kemişine ama Yusuf racı berrama geçekin ama jali xalke jirji jwi kalam ke ku bidin ser keke can az persa dawi bikim tamaşawana ki me dibêje te behsa gala kiribu ya dibêje heft mezelen galen wel gunde wene yani tespita kalan heye Valla heft mezara em nizanin de bavar nakim heft mezel hemin çünkü vakti Kürt hatın Anadolu'ya demek ki çün hatına yani tu kona da jmana çünkü mezina ek cara kalt kirin tu bafkal emek tu kona da mana çün falan dere garoktici abi yani ek cara kas bave hay şaşa hafta min nizani ki tırba bir lüküye yani yani av probleme ket orada ama yani kmeri tuha hasabtık yani bafkal emek mesela emek halko ayza hasabtık mı kışımı da bigri ya jilaya mı da bigri etiga haft bava yani neredeyse ya jüye seri bava jitu 3 sali hesap ki çıtke 3 sali zedetir hatın avan 3 sali zedetir haft daha sonradık الگورا کتاب الگورا چافکانی و الگورا اسکان جمع متکنی که 100 سال 19 ده یعنی سال 1800 سال 1800 دست اسکان کرنه و جار نجی دور ده شوناتی ده او پرتوکاک مگاوه ده قار کریجی سر به مسئله اوج پرتوکاک گرنگه او پرتوکا نجیب شاهین جارا یکم کردک اناتولیه ناوین عشیره سفکا نجیب شاهین hatıratım kitap aktivisan diye tabi kitabı da qala bafkaren khatke saroki aşira sevki bine çünkü aliye xarpute adi amaneda hatına haymanada çuyun hatın çiçebine paşeli uraçın hatına iskan kırın iskana ve vakti ne tane deste zor yani zor ya bu
اما دولت امکان جدانه هر بلا کری هر تایی خواستیه که کرد لور بجوار ببین همجه بعضی وان استفاده بکه جو ورگیه جو باجه استفاده بکه همجه جو عسکران لشکران استفاده بکه یا ما علی پرسا هفت تربا علی چپکان شترا سلاف حدیشینه ویجدا پرسکریه علی چپکان از گلک نه از گلک سپاس دکم تا دخواز ما رد نکرد تو هاتی برنامه ما بوی میوان اماتن داوی برنامه خواه گوتن انتا داوی چه نکرم خواه مرا بیجم برنامه خواه خلاص کرد والا گوتن داوی رندی و خواشی آباد خواستم برنامه و سرکفتی به دوام کن و خدمت که گلک باش تکنش بوی زمان کردن اناتولی ناوینش بوی فولکلور کردن اناتولی ناوین دخوازم ما اوه کار ورن باش بدش از سپاس دکم که نه از اما این برنامه کدن دا تا بکنی میوان تج مرا بحثا کفنا شوپین کدن اناتولی بکی ام ویجی مکری ریزه از مالا تا آوا گلک سپاس دکم جبو هاتنا تا تماشاوان دلال ام جارک دن هاتن داویا برنامه خواه تو کاری ایجی که جوینا رداکسیون bir de bu da jit biki mivan. Dube yani çu mana dube tabi. Evj dube heri dube. Amatini dawi برنامه خه مد چارپل مدیا دا دو هفته تیرمه برنامه یکمین چکر د صد روزن درباز بوی دا برنامه می یکمین دا ایچ آنا کردن آنا طول ناوین او بلگه فیلم دینوبو بناوغه حتی آنا 50,000 کسی لی مذکری ام وک چارپل مدیا از وک پیشکشکش دنگ و رنگ آناتولیه گلگ ممنونم 50,000 کس جبو ما براستی دسه ماه دا 100 روزی دا رقم که گلگ بلنده ذاتاً برنامه ما حتی نا چبون دا 10,000-15,000 زندی تیله تماشا کرن 24 ساعت دا ده هفته که دا 20,000 کسا درباز دوی باورم ام لمال آوانا اونجمه ممنونن ایرو من دیسا برنامه دو ششا چکر اماتن داویه ما خلاص کر از هر مره که دور ودریش نزانم لجی از هرم امکانن وشانه هنه چه ببین چه نابن از و نزانم از دخوازم خاطر خجوه بخوازم ببینن دخواشیه دا حتی دما جاره کدن لسر وشانه چارپل میدیه هم هفته ببینن و لبالاوه ببین میوان شف باش ببینن دخواشیه دا شباتش خوش سر چاوا سپاس بگیر